Malola vai lau tau whafunga mua, ia, whamalo fo isa tātou atunu u le lava unsai e misoli. Lava pale mai I tulang fo iole. Tau mawhainga ina ia whaatino ia tātou ngā wenga I nei, mama wats tātou ripoti. Ia e whamalulu watu fo, watu ai tātou taimi o nei. O le whamasinonga lea tātou lea, ien mta upu lea le amataina le tai au. Sa e tuatuangia o le whamasino. Masalo o le whamasinonga o pili le sa wha iei. Ia o lea lana fato a mata nei le lua. O le uma lea o le moli maua le leo na lae mua tu te milen wala awe nei le lua. Ia o lae le I fesiringia le loia leo ele I kolosi fo I Defense Councils. Ia ai o tope mai loa e watu sina whamatalanga la itite tu sai fo I o le mea wai ele tātou case. Ia mo sila fia mai le vai asa watu ana I atu. Ia I leo te lenga I o le vai ngali funga mua o le tau mawhainga lava ia a leo lo wai ele la tau mau luma o le whamasinonga. Paso solo atu fo I la tau moni mau e fitsa fulu. Ia o se va ai a uia le tustala ia le tūlanga la ia. Ia e peia o isi fo I mata upu wha pena ona lo te le whamasinonga. E tau mawhaile defense ina ia create le doubt. Pe whaatupu ina le masal salonga. Ele moni le maua leo. Ina ia awane I whamaunia. Lua, ia o le tamawhai e prove e corrupt. Ia o le tūranga nā lau te vai o te whalongo ia uia. Mo te tere e tamawhai e prove e corrupt le investigation sa whai e leo. Ia pe ona tau sila mai fo iai I le tu ina atu. O le whaapea me o le Defense Councils e le conflict of interest o le komisina I le mata upu. Ia ele isu e ina mata isu e ina ia mori maue na ua maua mai. Ia wa ngalo mai e ele bad memory o leo ia sa mori maue le taimi lea. E te lea I tu lana tamawhai mai le defense. Ina ia mawhai lava o na awane I ai se maue whamaonia leo. Ia ele tūlanga fo ina le ua masalobia. Awa whaita le whaiunga whamasinonga ion whapela ia lea. Ia unoa ma se masalonga wa whamaunia I tu la fono. Ia e peia o mata upu uma e pena fo lana mata upu lea. E tama whai e create le doubt. Ia tama whai la le tua defense. Ina ia whapena o na whapea mai. E corrupt le whainga le investigation na leo. O na leila ia iso tanga ia funga mua. O la tino na from last week. O le whata wala au e le lua. O le mori mau mua le na wala au ne le lua. O le ali ita ai lua ingo ia malai imi. Taifu. Mai le ofisa su e o leo ia pia. O ia lea. Sa ia whamawina le caution statements a Sam. Ina ua mōlia. Ina o le a whai o na mōlianga. O lana whamatalanga fo ile lewa tūsia o le la. A watu loa malapata inga o mōlianga. E na lapata I umala I o na ia tatau. Sa whisinia fo ile fionga o ile alita ai lua tūlanga fo ile le potu na whaatino inai. Ile interview room. Lena whaatino inai le whamatalanga lea Samuelu. Ina ua maua mai. Lea mantua fo ina su e Samuel. E ina ua maua mai lua. Ia e whaila le whamatalanga leo langa caution statements. O le potu sa whaatino inai sa iei le camera. Ia na whasiringia pe o le camera. O po le mea po ata. O se mea po ata e record pe whamawina whapitoa. Le whamatalanga lea Samuel. Ia e whapea mai le tae lua. E lea, o potu uma ia interview rooms ma le tele o potu o le ofisa o leo. Ua iai uma mea po ata. Mo le saunga le mu o le mori mau. Ina ia mawhai o na o tilo le ofisa. E leo ia situlanga fo leo le wha malo si o le mori mau I sana mau. Ia ma se mea fo leo se afianga I se wha o ngā lima po le alawa. E whai le mori mau. Ia, uma lola ia lea. Ia, ona tu ina tu lola ia leo o le caution statements a Sam. Se te whai tau mai e le alita ai lua. Ia, na wha manino uma mai la e le alita ai lua e lana whai tau nga. Tūlanga uma na tā ua e Samuelu. O le pea ma le se fulu walu I tū lau o le whamatalanga caution statements. O le whamatalanga le a Samuelu, na whaia. Ia, o lona suafa o lo whamawina I o whau ena le autulito e se sua. Po Samuelu, po Sam. Na whamawina I la sorwas fuluono Januari luafe luafa I le ofisa su e pia. Sa moli mawina le tasi tamaitai leo anu I langi pa lota le suafa.
Ai na whamawina i le sefulu tasi lima sefulu i le tae au. No winga toi fia. I le sefulu lua. Ia, ole lapta inga na ave iai, ia, ole lafoina o tala tau whaasese, wa mana o mia o e Samuelu, ona wa e lafoina tala tau whaasese, lafoina tala tau whaaleanga, awala atu i whasota inga wha electronic ole whaasamoanga ngā leu whaasamoa I kong ole live la, ia pe amale I tu la whasu whami nute limas ful whaasekoni. Sili ai le o ia limoni. Mo mua alfsin ngi o le o atu le le tau whale ala le pule. Whai mai Samuel, sa o ia I whuini, ia le ala. Ona le mātunga tala le na whai. E au mai le ta vale le na la vea ai le ia tu au. Ma o ta vale le ta ua Samuel wha pe na vale lan moana. Na umaloa le la vea. I la vea le wha pe o le lua fuluiva. Sui ai lola ia le ai le lanu siliva. O le ta vale wha toa o le Land Cruiser. Piki up. Ia. Na alula I o le wha mauti noa mai. E tu mai le ta vale e wha mai le ala la te o I vai usu. Fale insinia le ta uai ia. Se tasi fo I le tūlanga lea nao o iaia o atu. Wha mai. O le tāwale lea na whai mai na le pāwale le laweanga lana I o le laweanga tau sanga lua fes fruiva. E le I lawea ai se si taimi le pe on ta wan lawea I tu au tāwale. Ia, o isi fesili na toi tu atu ele. O I na toi filosofi lo le prado langu liulis. O na wese mai lola ia lea o le aso lea na tu ina tu wai le lima afe. Lima afe tā la ele ala ia te ia. Ia, ma le iwa afeta la. Iwa afeta la, ma le lima afeta la. O le naina o le oti o tu ag. Le moni maule a se? Mon maule a se mo fai le caution statements. O le te recall. Pea fai o e ma ua mai a funga mua. Ia. I le whamtalanga fai le whamawina mua Sam le na ave. Le na le whapea na fai ia whatau malama. Ia. O lo ta ua ina mua watu le se furu afe na o ye masivai. E mantua. Ia, mari. O la ua masivai na o ia Yesu ele fali. Ina ua umal fala lave o lo ia masivai Yesu ele fali. O atu maua atu le fale le sa walta vale le atu le ala. Le na au mai e lo se fuafi. O la ua masivai na o. O le mele tau mai o le la onga ma le ala I lana caution statements. O le la onga ma le ala I vai usu. E confirm le ta vale le wala vea. Na ia au mai ia, fo I mai loa, tu atu lo ele ala ia te ia le iwa afi, ma le lima afi. E na na ele o te tu au, ia mwhapea atu ia whamatala atu ele ala. O la ua ma le teine o mei, o ia ele ia isona, o whamatalanga le asam le fai le leo leo. O ia ele ia isona malama maanga ele tangata e suafa ia mei, na te le iloa fo I o mei o le fale tua o Frankie. Sa fai mai le ala, ia o la ua ma mei na o atu ta vali. Le ngata ile sa tu ina tu foi le tolu se lauta la malefana. Le la malos. E fast full lima le la au le tu ainga ia male lua kilipa. Na tu ina tu ia te ia. Matalanga mai le fai le leo ina ua mai. Male fa upunga le ala ia te ia. Ia fana ia tu lo o lava Samoa. Ia tangata vale ina ia la ulima olu. Lua no fuanga na ta wa tole ala ia te ia le fatino ai. Tau mea sina ia malunga I vai lima le mele ia ile Robert Louis le kako museum. O ina la fa ia fa mo nga le malo le taimi le na alu o I tau mea sina e vili ia pia le ala mele ala o ia lai mo ka al fale as ele o mai lo po as. Ia ai fa mai o le fa le functional malo I tau mea sina alu ia ia ke wa o le kaule le mission ia o le whamtala o tala ia le mense tono le whamasinonga talanga whatautole I whalino alingoa a Sam ina ua na ua abatu leo le amolia ia whailo ia Sam le lau koe la whai mai loa whamatala tole ala o ngai o e whai ele si whamoe moe ngai o Robert Louis ia
o le whana la le pe on ta wele tau nu uma mea ia al whana la le pe on ta ua na whaatau ia Daryl mapu le ta ua fo inisi o mon mau le tat mai asa wa te nei ia ele I uma le tio lo le whanga e awheta la le tup le tau le whana ele I uma e na lima se lau na awatu ia manga aisa e wha au ngesi O e wha au ngesi le kele o le aisa o aisa ia ave ia. Mai a Daryl ave ia se. mai a Daryl ia Sam ma le lima se lau ta la ai awheta la le tau le whana walu ave ia Daryl a mai e lole o le wha au ngesi le aisa nga sa mai ia o le mo mau fa o le mau le caution statement le Sam Ia. ia o le ala fa mai nga lulola ia le ngau ka le ta wai fo le manu mai lang me o to lua o te mai ta I ona le manu mai lang ia o ia le na le sa lu si o wai nga aisa ia le aisa le ka o fa la fa sa ino le myth Ia. le myth Ia. le ta o ia sa ko ya lu le ia Daryl ko fa ma melanga ku pe fanga le e fa mai Daryl ngi e ko o mai ia o ina le taimi le na le ta wa to ia sa mi le o le na le na o to I lo le fa inga le fo ina le na mawaifa na maisa el fale o Daryl o lo ta o uma ia nisi fo yo fa mai sa mawai le fana ia e ko fa mai sa mawai fanga ia markengi ia o le lua fe lua to na ko ia lua ile ia le ala I vaitele ina wo fo imela na si na ma ai la ai fe kau ia malesi le o le ola sa mai fa fo mai fale o le ala ngoi ya skip malona to lua Mia. ia o le fasilia leo na tu ina tia sam taimi lea o ana fena e fai mua e fa mtalanga le e fai mai leo le so Ia. so leo fa ma wina le fa mtalanga e fa mai sam na o fai mua fa mtalanga le ile ali leo e ngoi ya Thomas tuzo tas ia na o fai ye ilo ya ia malona to o luo he nifa ia beitai ele o yai ma se meo na lu foi fai leo ele ai ma se meo o ngo ko leo yang fam kalanga o lana mol maule alu lo nga ia mural ma precious o lo ia mai wa alu lo le ia mural ina ia fia fai langa maka o le fia manga wa avelanga maule I o ia su inga kaka ia longa I lo o li mongi le na o ti tu au ia la ko fai ia mural ma precious o fam talanga le Sam Ia. fai e mira ma precious ia te ia e le mfenga fai lang maka se longa kongi mo aku le kolu afe e fa tino ila na mata ia o pili alo ia le ta pe anta ua ia o nga la le nga sawa I lo Sam alu lo social media Ia. alu lo fai lana live mo I le telefoni al tangata I ngoa ia hino o ino o tangata sa la fai ngalwenga fa meosiana wo le sa la fai ngalwenga patas pai ai lola ia lea olana live mua ina o malo lo le ofingan benga aku leo on Facebook page la inga fai ai lau live mua e mai on Facebook page a hino ai ke ile wa so tai mai lol por kala me tourist e sila fia fonga mua wa lau sila fia tata wa tino le por kala me al fonti tourist Ia. so kai mai lo ia por kala me tourist ia te ia o failo ye fa nga mai la le page la CV Sam e make kalangoa ai e vili sa o mai ia tia ia na vili mai la ia leo o fonti ia ofisi ngia leo la me na vili mai fonti e fa mai ia Sam na vili mai e pe fa maunia e mo ila ukala o li moni le na o ti ai ia tu ia pe mo I na o yai I le taimi na mali wai tu ia umalola ia le nga o fonti na tele iloina o lena record e fonti na tala na fai atu le taimi lena ma fa alu lo ilunga ai le siata Ia. mai Sam na fa o le fa makala uma Sam lo leo fa alu lo lunga fonti ia lana fa mtalanga lena fai atu le taimi na ai le so na ta o ia wake no vai ko sa po kalami ele mali e longa loko fa alu lena fa mtalanga na tele ilo wa le na po e fonti o tala ia Sam
So e lo male vili mai so tai mai o asiata. So tai mai o asiata mal tau tai ai. I le tūlanga singia ina ia fia manino e tu sai o le whamtalanga le wa ave i luma. Ai o lana tala, whai mai, i leo leo. Na mana o whaalu lana whamtalanga le lunga o social media. Se iwa ai ai leo wali ia o leo ia leo whikali yanga mar kom singa le fiwa text ma message ai ina mata upu le. Lau tau te le fia tali aina. Ia ma whaise tūlanga i le mata upu lea. Ia ma se iwa ai e limon. O le pelpelo mai a te ia. Ia, o isi mea o le whamatalanga na whasiringi ai. I le taimina la vea ai a tu au. Mantua lenta ua le whamatalanga mua mua. A Sam. O ia nā latu e alu i vai tele i le afuine. I le a ingo si vai. Latu le anofu nofu ai po se fulu. Taua se fulu le po. O lana whamatalanga sa whai mua mua nā le na maa ua le vai asu taluai. Nisi fo i sa mo le mau. I isi mo le mau leo leo. Sa aluatu I nā ta whawa ia masivai mawhai mai inua I la whang. Me te o sifulu le pō, sa mawani mai loi luma e o mai e whae e langa pāsi kai anu. Ona e musu e whae o lan pāsi kai tuai u. Ona lai mo moe le a inga o sivai. Au Marie le wala sa wali mai loi luma. Le lai o mai ma Marie. E vai e kurosa wali marika ka le whai ke le whong. Le ana le umia e wakuro piki ap. Le la vea I lo tangata lea o le whamela sem. O ina la I lo ai, o la wanti tilo iai, mai lo ai confirm mai e lana mo le mau, mai. I sawa ai e o le ala tangata na la vea ai. I le piki apu lea. A lea o whai I le caution statements, whai mai. Pake leo. Nga e o la whale o whealanga e whai mai. Sa tu I luma o le whale papakiu. Pau sa nga I mal whale sa mamona. I nai vai teli. O au sa wan wako ku ngai luma whale papakiu. Whakula ia le fionga le li leo ta ailua. E se ana e aluina e whai mai Sam. Ia ngo walaku ai ngai e whaakali la oka leo. E sa ia au mai kaka ingo ia Francis I le au va. Le fionga le au va. Ia e piki mai la le ia mea ia. Ia whala whasaina ia. Pe whakula ia o le kai minga whai mai. Mo walaku a po se furu kasi. O se furu su kasi. Au le lua whako ala vea ia. O fio whakarikali ia. Ia le ali o Francis. Mai taimi lea. Whakula leo. Au whesa e no fo taimi lea. E whai mai. O ngofo I vai kele le whale o. O tangata sofa ia fia le lei. Sa ma rentai malo uto o lua. Ua kolu kau sanga kalunga ma rentai. Makua I ese ala le kala le whai mua te mua ma le tala le wa whai lona lua. O le lau ke kau kuri a kua lilo mai awa o mai moma whaafonga mai le aturu. O whera le mea o Marie I le vale I le whaamtalanga lona lua le a le sunga I ase. Ia, o le whai mai. Na umaloa le se furu kasi na ngā lopi ki mai Marie. O fiu whaakali a lopi ki mai Marie. O ia e ku waisi vai I le la whale le la ke renta. O le mea lana, kusa lewa lua ia no fuanga ia wa tā ua. E sel no fuanga mua tā ua le whamtalanga mua le tau mai tā watu ai. E sel no fuanga le wa tā ua le whamtalanga lona lua. E se foi tala o le aingo si vaila na le te whaua I le no foi. E se foi tala le ufai mai I le whamtalanga le a caution statements. O I le whale rent le ngofo ai malon to lua. O tolu tau sanga talo na rent ai I. A le piki ingo langa re-up e poa e nga mea re-up. Nga lea e mali aisa. Nga lai nga oi o. Ia, mai sa iai nga po se fulu le po. Peo a se fulu kasi le isa ulava le ali ile a mai ele mea lea. E nga awa, whai mai nga oi a say nga. Ia. Ai, whakura I leo. O lau kalalanga nga whamakala ia asiata. E whai mai. Le ai. He le whamakala I le live ia asiata. Tala le le mea ngā walwai o ngai. O le ka wai whalau whasai nga. Ke musu e au ili. Ai ngā uwhai e ia. O le sa walu ia o ila uwhiak. I ngā kongu ai le mea ngā le whai mai e kulu malwhalpapakiu whau sa ngā I malwhasa mamonga. Te alo le lua, sa iai lo Marie, le o ke uwhai mai ke o le lua ngā.
Ngai lo lei I Marie. Sa koe sau piki aku Marie. Ia o nga o ia Marie le rent. So ele o si vaila au Marie le rent. O ngā whaila ua koe suia I ngā whamakara. Ioi, ai mangkua o ele nga whai mai le kai mua mua. O le a ingo si vaila nga ngo foi Marie. Le ngāri a ingu la whango mai ro I luma. Le ta ua whamtalanga mo mua. Ia le wa esele le whamtalanga le sau le. O le... Ia, sili lo leo leo. Nei va afe na watu ele ala. Ma le ono afe. O le tupela le whatawa ia o povi. Manu palang. Ia afe mai sao. Fela au manu palang. O lai o le whanua le malo lo nei. O ai o ngal whangu. O le pa alai. O le whanua le a ingo tupola. Ia, whaile leo leo. O e malama lama o le whamaungia mai alai e awhangi. Ia mea umane, o mo foi na faile tala atupu ola ma lai o lau fa makalanga le fa uma mea ia le e te mam tala e fa mai le ai pelo le wali inga sa fasiringia foi leo fasiringia foi leo el telefoni wale fa mai sam nga uma lole na vea le lua lia aperila luakas ile po mala malor ka ya lua alu lo le office ai fa le ata e mai tang mai mea ia. E mai tua foi whanga mua. Ia. Le whamatalanga mua. O le whai mai ele upu foi lele. Na umalona la vea le po lua afe lua kasi a pelila lua kasi. Usulor kaya whainga luenga maanga mai se fulu lua la kul whare whaki asi vai o ia makuale e sekia. O e mai tua le mai whamatalanga mua. Marira. Ia. Le alau whai mai le caution statements. Lua kasi o pelilanga lua afe lua kasi ngala vea ai lua loa alu loa le ofisa o leo fale ata la kroa kaua ku ia ele mia mai lau ele mia la lenga ku ia lang kelfong le lau fai lo leo le fa mai ele mia le kelfong ele foi seaka ele foi niaka e pu o ia o po se kelfong I o mia la ele ia se me fa penga ia ele mia ke enga le foi la fa e confirm ia leo le foi confirm mai e te ena e saule te fai mai na e fai ngalwenga e ke le I fai ngalwenga ia ele stanga ele na tele I fa fai ngalwenga ina oi ya e fai mai Samuel le ai ngo fai ngalwenga lua felo sfulu e ngo wal ese lua felo kas ngo kupun melia ngo yelo fai keke ngalanga la wali umai o kala ia Samuel le fai leo o ngo le wali umai e vaenga uma maleala e vaenga uma maleala e lako sokanga e aka e aso le kau fa makala kule moli mause le mele o te tau tuli mata ia lilo mai ona ole vaenga momo ele au talaina mai o sele o le mafuanga wala ina wa pa penana sele ya ele ngantaile a fai o lena e sele fa mtalanga lena tustusia mua o le fua amatana sui mai le fa mtalanga lona lu a tonu ele ila e kau ke mana mai matanto ilo ma testa ilo I ia le theory le pe moi pe le se fa mauni o nei maume a wa u fa longo ma to a foi le mori mau ielu o le nga muse ka o le nga la nga lu I le fia file o le alu fa ka li ia nga isa ia nga fa ko ngwe fa ka o le sa o le ia ese la no fuanga o le famtalanga mo le ma ua o le famtalanga foi le na fai pe la on fa mawina e sunga ya Thomas le fa pe ai o ia sa alu le ainga o sivai ngofo ya le kau se fulu po le ngoma yelo Marie luma pe ona ufam talaina o le wa file caution statement sai na wa mawa mai le afai molianga e ta wa fa pia o ngola ko kuru ma fal papakiu le fa sanga I male fa sama mona na na wali ina o le fa talinga ri up e po ingo me ngale ka wa ma male aisa e au mai le kamale ngo ya Francis ia ai wo fiu fa ka se fulu ka su kasi fiu fa ka ne lopo ale me nga fai le va su kasi nga I le lua
Ai ki ko so mai lo fa mai. Ia ngo ko lo le piki mai si vai o ia Marie. Ma mai lo I ai ka lo le lua ko ngwa ka wes tem. Fa menga kupo e lo fa la bla vele. Fa ku la ia leo. O fea nga ngofo kai milia. Mai o ke ngofo vai kere el fale rent la le ka lenka wa. Le ma ke ngofo e malo ko lua. Ai mu me fa mai. O le ngwa mai Marie o Marie le ma ke ngofo el fale rent. A vai la nga nga lu mai Marie. O fea la le me o I si vai de nga kai. Wa le fa mai o le ai ngo si vai mo mua. A le vo sa ulo nga lua o le ngofo el fale rent ma Marie. A o le foi la ke mingu le me lu mal pa si ka lenka mo mo. Ia, o le meanga lea lenga whamakala kure ese senga o meanga umanga e lua. Ia manino tata watunu. Ai, o le tulanga I el whai unga mali mepe ona e whetalai mai e fo. Ia, o le whamasino ngana te fo tauina le mau. Whai mai. Le si mea na whasiringi ai. Lalo pi kanga ia ia le mea. Eso pi kanga ia le mea. Ia le mea leo. Ia. Whai mai, io e. E lo pi tanga ia le mea o lo anko. E waka we sami kongu ilang mol maule caution statement so Yeremia su'a o longa anko. Yeremia le malu le malo lilu. Yeremia le malo le ka we sam fe mela so lufu lua le ngaso mela so ngau ki tu au nga lua ilo o ya Yeremia. Ojo. I faleata, le po I faleata. Ia. Le fa me nga lua be telefoni. La te ena Yeremia le skel fongi le nyaka ia nga makwe sam. Ya le fa me sam o le nga lua ya Yeremia. Pa kulo leo. E so tanga ya Yeremia e fa mai I o lo anko Yeremia. Ia, o le mawala se kala mai ai ele, mia pe mo I songa nephew la I le songa ia se. Ale o mai fa solo mai mon mau. Ne fa solo mai mon mau leng fai mai kupai. Se saula ele mia e mon mau le mia ngat kerfong. Man fa ma la mai nga. Se saula ele mia e mon mau. Ia, fa mai lola ele o solo la ia o isi fasilia a leo. Le tulanga foi le lo walu ya limong. Ia. Sa yense ela kwa sa o ya limong e kele ikawa kui inka ngaka e ka ofi mai o e fa mai. Sa el fale ng singi o limong isa e luma lako fale. I o lako le mele el fale. Ia. Ia, o ila sa el fale ng singi. May sa ila o fay ngal wenga ele el ka kay nguya apel. Kaya kulo ya leo. O ya apel. O may. O le kali ifay leo limong. Sa yay. Ia, si dia kulo la ia leo. Ia. O le kele le ke ka wa tele yo lua text male to fale alla. Mali muni. Ole tele o lua text. Ale la makusiria ku felan kel fongi le ye uma text se mako kilo e lo el fama ninga fa mai. O kel fongi lan ngala ya apet. Ai. O I kel fongi ngai ai ave ya apet. Sorry. Ei sir. Mai o lo e kel fongi la ave ya apet. Danga kel fongi nga mai e kia weli mung. Ma ke feso ka ye. Ya ole ngumela Vodafone la my private. Ya nga ya kasi nga fsidi. Ya aku foi males fasilia leo. Ya ka ola le fanga. Ola nga e vai mo se fanga. Mai no vai eu querer no vai ai fanga querer pa i se fanga querer lo ale me le lo fa kai fanga querer lo ko nga fanga. Ya awela ko aku fanga me o limong fa ko le lo fa fela fa kai ko limong ya el fanga fa mai. Ia sa fa tai mai ya fa tai uma mai ya o limong I kai mileng ngal fa mai ya fa maulu ile pulu e le mea lea ya o mea umai le fai kala lia fanga le faka ingal fanga nga fa pala ni mongi fanga kala le leo e mai le ai ele ma fanga fa pal fanga langa o le siku o fa le nga makala ngoi mali mongi longa fali o le ku mai ia ia fi au malonga fa ku o le fa kali me fa meli mongi nga malo fa lo ngia ya ku ia le leo e fia fa ko al fa le mongi e fa mai e kasi e ko alfa lo limon. Ya. Sir. Ya. Ole tulanga. Ya, o tulanga na sa mai lo fa kulo leo.
ngai anu la fa fela ngai kango faile fanga le ngai lola faile fanga ai fe mai o lola ye o le aingo si vai teli ola kulo fai uma meng fa kai me limongi ke o fanga ia ngo fa kai lai le fa fa pa fe mai ia ngo fa sanga lo le vi fa pa mo pa ka le vi ko fa pa lo ngalua ko pa ka le vi mai ma kwale o kele al pa fanga me uma ia lena ta we samilan from talanga caution statements mai o ia nga ke le I faunganga se fanga I longa o langa akoa ia o le video longa lua lana video lona lua lena fai longa Facebook na fai lai lona suafa o le au Samuel sua langa page sa upload ia o ki topa lua felua kolu fa mai wa langa po la video lea o ngolo ingo ia limongi yang kala ia fai ku e fanga po la video lea mai nga po e mai ukai malolo lei o le fale o le isia uo ingo ia por malona to o lua o polo le pala ai o lona to o lua o le inga I vai vase sa wai e no foi malona to o lua e fa ke le au fela Marie kai mi le mai ia o le lopo fe o ye Marie kai mi le ia na uma lola video lona lua lia ui sen loi la wo mamae la wo le leia o tau la Victor tau la papa Victor tau la Victor ma la wo le leia mafua anga ia saka ua ai ko me singa ila video lia o nga wale kali ya ku ya text le kali ya ku ya text ale okir kangaka fa ko yo limongi ale kali ya ku text ale ele o ko me singa nga oki ya o tala ya samle fai ko ia kala ale leo yo le wa ka wa ko me singa ma limongi fa sio kangaka la sa o inga fa sio kia ia o inga o ki tu o fa mai ia o ka wa kom singa I o fa sio kanga o nga langa lele o kali ya ku ya messages ia send mai ya text ai o ka wa li mong sa o ia li mong inga o ki tu ia o le video mo lo ia failo le mo lianga li fonga mo failo le ia wa le Samuel fa mawina la fa matanga isi me to fia fa popo peto ese foi lau famtana nga we malia ato to ia lau famtana mai wo malia ko I fa ko leo ia le o fa mawina lau famtana nga ma o leo le afa ai lo ati o molianga lau video mo la so fuiva ma sino se tema lo afa malitolu lungo to ia e fa tasi ma asiata la so mo o mati mai la so mo mati ya se tema to se furu ka pule e fa se mau se ia fa solo lola ia le molianga ia fonga mua le molia ia Samuel ole caution statements la Samuel nga umala le caution statement na Samuel kulunga le na fola la ko faia fasili ile leo ai kulo lunga ke fa alo luma ko ma o saulo ifa fo langa le fa tali atu tapo kala me ia mase tala fo tata watunu a me ne e tawana fatali mai el tata watunu ole fasilingia ole moli maua Samuel le caution statement e ala le tu fasilina ole ali ita ailua ia ele tu le lo ia le o fa pe fo ile tu ale ai o molia por defense councils e la tau ia tu sidia ia ole be take pe alua kaya o fai ia mtara tsa ia ai pe ole fa mawina le na ole fight ta wina ele fionga le tai lua o le caution statements fa to a faina o mai Samuel le la fa yona molianga ia ai ese ia na fa mtaranga mo ia le la wata to o fa longo ia ma fa fonga fo ise tata watunu ia tulanga o le wa ia tata mta o le fa masinonga ile so Malo va tanya le lo ia o lo winga la ile o montino el kolosi le sa de tawona follow up mai e tu ia po la se talian tu le o la fo to finga o le malo le li ta ai lua ia wa e lo winga o tu se mo ma ko ia le ma makile le mele ka o le caution statement le lo mai la sana fa sa mo ina taulata mai mo ma tu e tamu fa or caution statements on from talanga wala pata el tanga tale o le la fa ia o molianga fa mawina la fa talanga le e ave ma mau iluma o le fa masinonga ia le wa ave ma mau iluma o le fa masinonga moli mawai e se senga o fa talanga na fa ia
le se nga fata malama Ia. mali fa matalanga na faia ile taimi na mawai Samuelu ma faia yona molianga ile le wata to mol mawina ile so ia le se nga fa matalanga ile imna imena ese ai ia ai ole fa masnonga ia fa masnonga na wala fu atu iluma me mai le wa iluma ole fa masnonga ai ao ona ilo fo ia le defense Ia. ia le moni ole fa maunga leo ia wai pe ole meanga leo ke vai ai pe ia na uta o foi mai mata uma Ia. e kama file defense ia create le doubt ina ia ma file ona le fa o nga ina ma le fa maunia ia le mau leo le uta tia iluma ole fa masnonga ia o mea la le tau ma fai defense ina tira uia i taimina no foi last week i le fainga o le suenga leo i so o tanga o leo i le mata ia ai o le whaamawina i o le caution statement Samuel ia leo fai tau le so ia matatou whaafonga fai tatou atinu tatou pokalame nei ia ma o whaalongolongo i fo i tono le o le whaamasinonga ia leo whaailo atu ai li i fonga mu Le lik malo va tai ia na tapisa le vai son te nei le telefoni le fa mai na ve ia Jeremia ia le na wo fa longo tu nei fa mai le sa no nga pole mo mau se molona anko Jeremia sorry ia wa kali no ala ia pole sa onga wai o le menga ka o conflict of interest le so si le fi le tulanga va pe na moni e tuinga me va e venga ko lo i lo anko i e ka i lo e mo mau ma vi inga evidence mo tulanga va pe ali lo ia ia foi la le ia le so tanga i Jeremia o mua ai sa fa ulu san tangi na lo tu fa ulu i Jeremia san tangi po se sia leo sa tauna refer ai ale na pa wa me ia sa wal caution statements ngala ku lo alu i Jeremia on the 22nd mana tua oil wa felo tasi ya perila lo tasi na mali wai tu au le fa mai sa mi le sole na sa ye le po ina i vai tele ni mali tu au la na fam talanga mo mua le foi na te fai mai i fam talanga le sa yai na ai esel no fuanga le uta o fam talanga le esel no fuanga le ta o fam talanga mo mua lona lua esel talan fai mai na uma loa le na ai malama le aso na so ai al no fainga wenga ai ngaba mai se fungu o ngaba le sek ia ai sa lo le fali fa ku esi vai na ma wa uma alfa ma ngana fa ku le esi vai ya alu lo suisi ko inga vai ane alfa fonga tato tunu o tama si vai FMI o ai fi au fai mai si vai ke o le so fi fai le ke amalo ma fa melenga o ai el po o fam talanga le fai ngai le caution statement le fam tala nei ele malo ta ai lua le mala imitai sa ia fa mawina mo le mawina ele isi tama tai le o male lo so lua nga lo ilo sam yo ifaleaka ala kuroka wa ku ya Jeremia su ale e ka ua fa pe ono na anko o Jeremia la su ale le ta o sam na ia tu ua e telefoni o lo ia iata o ta vale na ia po e ina il pole ia ole na ale la wa tato lo mai ile caution statement o le wa fa ilo ile o lo na anko ia Jeremia su ia o le tangale na o Samuelu ia Jeremia ai pe ia ona sila fia for tato wa tunu me uma ia ai ana fa pe e watu lo ala fa pe lo fi fa aulu la kan pe fia fa makala pia o ko me ia references ia le ngal pa wala fa kam kalanga le fa le caution statement ia na la tua avelan telefoni ia Jeremia fa ia ma fa ia yo atai tono telefoni la ia nga me uma ia le uta o le na fa ia Jeremia ale te ena Jeremia le skel fo nga va kwele vai fo ia nyaka ia ma le si va nga le mai va le na ta wa mai nei lau sa no nga na fa pe tangan tai e ana ele fa le insingi ai e o mar ke minge ele fa nga luenga se mi lang fa le insingi o le sa o le lau sa no ia o tangata na le ta le lau fo ele o follow up ai le sa o mau Samuel sa fa ngal benga ai ane o ko fa mai kala kaka le fa mai ia o te fa ngal benga ina ia Samuel ale fa mai sam e pelo le alinga o le alinga e kuale ele ngol ka pe ia o le alinga sa fa ngal benga e sa le alinga e sa fa ngal benga il wa felo sfun wa felo tas o wa wese no o nga wa ye lo langonga na ngala wali ia o ke lo le ia e wo le male al puli
I le taimi ele I tupu le wha la velave pe o le taimi wa mai a le wha la velave nā lu ese. Ia ua ore singa vesidi a lilo mai. Mai o le taimi wa mai al fala lave ai al wese ilo ona lan tala fai mai. Ia walanga wal wese ngon ka upale o ke ilo alanga la wali ile wol le male al puli. Ia a whaila o le na a ila uia whalangolongo toile le whatanganta a tāpua. A whaila e moni. Ona no winga la tau na maua mai o le nupi wha. Pea wheo le na tongi sa na nupi wha. Ai ale ai la se nupi wha nga kongi a kula I pea wha peo le fi nau nei wa em whai ana wha pea mai pai po la whai. Oi, mi le iska ka wha pea ngai. Ai a wha pea la mo ile sunga ia. Sai mai su e me la wha mau maunga mai o le nupi wha wa ka whunga whai se kalo sanga wha pea. Pea su e la le mi ton. A whaila sa ule ise me o le arka ko me la whai didi. Fai lai. O le esa wai esa I mo le mau ia le oli. Yo esa la le ska esa confirm le. O yo ngai. O longo winga la ke re ala ka ko vai ngai ere yo o ku yerka ko mo ka upua lilu. O lewa wa ono le wan. Na la mai tau. E fikus fulu ale ko koi. Tone. Ale wa tolu wa ya so le la savali le kon. Ia. Wa ya so kes. Ya. O tulanga na. Ole tulanga e umi ai. O ngale ko ia defense ia le. Investigation le leo. La ele o pe ya na silafia. La ole corruptor kom singa. Corruptor kom singa. Elong conflict of interest. Ona tuli al defense le investigation le leo. Pena sao. Pena fa mau ni o fo ya tupai. Mai fa ya kupa. E fa siria kwa ya defense council ya tupai. Le like fa mai a oile nga ba ku ele kel fong ye asam. Man tu Ia. Ya fo ya fa mai kupa. Ya. Ola nga ba ya Yeremia. O ke le lo be ya ku la fo I mai fo nga kala ku. Ale la wa Samuel wi nga caution statement. Bye bye. Yeremia nga lu ave ya le kel fong. Ya sa or kala la le asam. Ya, ale la fa mai Yeremia le side. Ele ya ba ko kel fong ya. Ale la ko ka mai lo sa mi lo inga sile ile le. La lo so ka nga Yeremia fa mai. Ya, olo anko Yeremia. A whaira o lewa sa vali le koru vai aso le whako a koru pe wha e ka ko mori mauriri. Wha maka e la wali ma vai aso li e mori mau umai ila tau umai e tau vitus fulumon tupu ile mata upu la voleni. Ya, mamantua okay, lo mon ma umia ia mon ma leo leo. Nanga ola tau na fia ngai mal investigation. Me se ai. Ole tactic foi ale afangi ale defense umia ko ngaku mesa ia le sunga ya Richard Merchant umia na tu famaunia Ia, le lik ma lo fa tek tole. Ia e lo masina fa le tong le titole tanto so tainga. Ja, maar de jonge jali, maar je ziet over het kijk, ja, die over het kijk, ja, pek wel mooi se soort ingale jonge jali, maar ja. Ja, on tobulunga twile on tanto polkala mil ni va ngol fi au kel mama. Fa tenge lo to mo mai lava ye lava do. On le jonge jali, maar ja, va tobulunga mai le tanto filo inga. Le ni va ngol fi se yo mi so fi de moli le tanto polkala mil lo mai va on e fi o ile lo malo. Ya ma to tapo ya to matu ya to le muli papanga ya wale la sanga o le tau le manga o le fam sidonga ile so antao ya wale to te le manu le to ya e ko moko ko lo fo marga ko wa so to ingol ni va ingol fi o le poli o le la tali atu ya le fionga ya le ma yava ai pe ona ta o e le ma yava ile ne ye fi mal tanto so to ingol o le caution statement. Ia pole wha matalanga la patai lea i le sunga ia Sam. Ai le I loka ina antu le leo. Ia pe mōlia I mōlianga ia pe ona tula ia nei I luma o le wha amsidonga. E le tula I la le sunga ia Sam I le so pitai. O lea e wha ngā solo mai. Ia mōli maua le matanga luenga o leo. E au fiai. Ia ma le tanto vaenga le pe ona ta ua. Po le caution statement le pe ona ta ua. E le fionga ia lilo maiava. Ia wala vai a le si le fia foi. E lo tanto o tonu. Lilo maiava. Ia o mia so whirangalo mulmuli. Nei vaenga le fiafi. Au tampo I mai mawhaafunga mai le tanto o tonu. Po lea le isi la sanga. Lea o lea o tui tanto I lea so a taia.
E mana ia o le o tātou manino le caution statement a Sam. O le ua whaalau le so. Ai tae awa inga. Ia ona tātou i loa lea po a fo ini fesili o le atu ina atu e le itu te. Ia lātou te lu ina ai ia le whamtalanga. Ai mai se ai ia pe whamaunia. Ia wa o le processa lea leo leo. E whai e le interview room, e whai e le leo leo ia le whamatalanga, e moli mau le il tangata leo leo e le leo leo e moli mau ai, ina ia i loa. E le o se whamatalanga e to tasis tangata na whaalongo iai. Ia le wa ave mau luma le whamasinonga. Ai i le tātou o te iloa i tātou baba ai ai whonga mua. Ia o le na e tātou te whaamau le e se senga o mea ai o le whaiunga. E whai e le whamasinonga. O le o mautu mai le caution statements a Sam. Ia wa mautu fo ia statements la le na whai e le suenga a le stofa li patau malama. Ia. Tatou talia la ia le o mea uma nei. O le la fo uma i luma uma o le whamasino. Ia. E fua ia i le whai unga le whamasinonga e tu sai o meu a batu. Ai o lo una i loa from last week. I le tūlanga fo i le leo le. Ia o le mea e pe o cases masang ia e wako le defense e kama whai ia wane i whamaungia le mau. Ia le mau ia leo leo ia wa lewa na tatia mai o le fo i whasau solo atu ala tau moli mau ina ia question the defense e prove ai le sa o le mau lewa i luma le whamasinonga e moni ma whamaoni. Ponga mua ia o te iloa tata toi whailoa i fo i tae au pia whapea e maua le kolosi lea ngai al KC ia merchants ia masi whamasino lea tamai ta i palangi leo Delciel, Catherine, ina ia mwhai e ona tato tilo fo. Pe tu mau le mau leo leo. E sa o na ia whamawina, ia e sa o mea umain tala noa toi Sam. Pe toi e se vaenga toi sui. Mari. Ia, o tu langa na? Ia, mo le tūranga whau te tele li lua ia val rivaeng o le fiafi, ia, whau te o le ua maua le so onga o le tātou whilo inga mai le nawa iaso. E o mai le so, ia, tono le so ata o le amo mai ia nei talifo. O le kolosi lea le tū te e wha tau lava i le wha wawina o le tātou mata upule nei. Ia, o tele ane lava vaenga, ia, o le tau mai tau atu. Ia, pi e tau i se ile moli mau mua, ia, moli mau lona, lua lea le sunga. Ia Samuelu po le sunga ia Sam ia mo le malo si o le tino se tina ile ma fa wa le yava fa wa wina ile totua awa la vale tampo ia tulpa ia ma manu le tru ele ngati ni sila fa pe fo ia tru ma le so ante o me su fina ngalo tolu ngal tanto filo engel ni fiaf Ia, pa taila wa lau tō whafonga mua. Te iloa le wa maa nawa lau ngā ruenga ia awa a whapena lava ona toi extend lo taimi ia ona o le tau mwhai ia mawasa li poti mo le tātou atunu. Pau tai fo iso tātou atunu. Tali mai ma la tō tāpo inga ina ia manino le nei fo i tūlanga walewa ona tātou tālia. Ai tāi awa inga. Ian tātou te whailoa i le lo whamaleanga nei o le tua mal nei taimi. Ia, manui a tele le danga ia tui a inga ia mfofonga o toi o le fiafi. So fase fo. so i fo ma ia manuia le fionga ia le lo yava maina vai misa le sui o le tātou ala leo o le nanga lue mai tono le tātou tunu o le nei fo i vai ngole so wale longa pui ali o lo taupa ia malo o tau mamalu